Himamana pok ining nsoñ. Hala yi himamana pok ining inlene bi insola kei. De man inbenge di mamana de gwom. Himamana pok ining nsoñ ini hon inti mur makon manale libimbe makele ndon lukwabo ikene bisu. Hon inti ngim bilim kon inyo wap ki hingoy kembe nyaga ike nebisu. Hon inti kon indon dinuni. Hon inti ki bee kon. Chachap digwe ngi maton manene nje ike ni bisu. Di mama na di pok di ning di nsoñ binla ndigi chama ikire di pok di ye ining. Ngim di mama na di pok di ning di nsoñ inchama ilel balal bandamba ban sibit bole microbe virulent. Ngim di mama na di pok di ning di nsoñ inchama kigi pok yomere ndi inol bi ipok ini ban sibit bole provirus. Borbo matibla ban nigil ni yilela ban la tibil mut nuga to'e ipes ibe to ipes i likepba ibale bondi di mama na di pok di ning di nsoñ di nti bokon. Yigil hola mut le abangweles ni le aning longe. John mur awabang nigil